Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the stylery, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he f***ing with that This stock. is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a f***ing nihilist porcupine. He's the type women wanna be within rappers. Hope he gets 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his is equally dope. You won't believe the kind of that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those other fellas he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do Etapas situacija yra tokia, tai šiandien pradėjome štangos spaudimo rungties ir štangos spaudimo rungtį moksleivių kategorijoje. Laimėjo Šarūnas Kazlai, man atrodo, rekordas yra irgi šių metų šiek tiek pagerintas, per 10 kg stumėjom. Lyginant su praeitais metais, tai kviečiu tada Šarūną. Kol kas ties šitoks apsistosim. Gerai, toliau. Jaunimo kategorijoje vėlgi pagerintas rezultatas Vilius Staneika. 5-5 rezultatas. Kas toliau? Toliau buvo prisitraukimai. Tai 25 pakartojimus moksleivių kategorijoje padarė Liutauras Mitas. Dėkui labai. Ir jaunimo kategorijoje turim svečią iš Birštono berods. Buvo smagu, šaunu, kad biškai kažkaip bandysim pralaužti ledus, gal šitos visos rungtys pateiktos galvos biškai tokiu platesniam atgarsiu, jeigu susilautų labai būtų šaunu padaryti komandinės ar asmeninės varžybas vienoje kitoje kategorijoje. Tiesiog plėtoti šitą jėgos sportą, kaip sakyti, toliau negu kas Rūdos savivaldybės ribų. Tai va, tai jaunimo kategorijoje 30 pakartojimų, 30 įsitraukimų padarė Andrius Šorkinas. Super. Gerai. Trečia rungtis svorio laikymas buvo. Tai čia vėlgi moksleivių kategorijoje 148 sekundės gantelius išlaikė Liutauras Kmitas. Sveikinam. Liuks. Na, jaunimo kategorijoje Vilius Staneika. Tais metais Vilius labai daug diplomų
pasirinko, man atrodo, kaip barankas gali jau jos kabinti. Kokius 25 įvarė. Tai ten nepizakaminom dūmai, ten nėra. Gerai, tvarkoju, tai kas toliau? Toliau penkiašalis buvo, prieš paskutinį rungtis, tai čia vėlgi pagerino, man atrodo, praeitų metų šiek tiek rezultatą, vėlgi Šarūnas Kazla. Na ir penkiašalis jaunimo kategorijoje, vėlgi... Elius. Na ir baigiamoji rungtis. Irgi savotiškų žavesio turinti. Jo, tai moksleivių kategorijoje šauliukai per šaudynę. Martynas Banaitis. Geras filmas, super. Čia irgi specifinis išvengiantis. Na, o jaunimo kategorijoje Gediminas Sakelaitis. Gerai, tvarkuoju. Na ką, ir galutinį įskaitą pirmojo etapo. Tai situacija yra tokia. Tai kol kas po pirmojo etapo dabar moksleivių kategorijoje. Trečias yra Mantas Barauskas. Nesužymėti turi? Taip, nesužymėti yra. Gerai, tai man sveikinam dar ketvirtą etapą. Ir šioje kategorijoje antras po pirmo etapo Germantas Žerkis. Šaras. Jo, na ir pirmo etapo nugalėtojas, praeitų metų čempionas bendroje įskaitoje buvo Šarūnas Kazla. Ožalas jau. Šiemet jau ne. Jo, buvo Ožalas. Irgi tenai per vieną kelias taškas, buvo labai nedaug, buvo pakankamai nemaža konkurencija. Dabar jaunimo kategorijoje, trečia vieta po 5 rungčių. Kol kas turim Tadą Gavėną. Taškų skaičius Čia kaip politikas. Dar 3 etapus. Gerai? Antra vieta Gediminui Akelaičiui. Na ir pirmo etapo nugalėtojas kol kas dar niekas nenugalėjo savo. Jo irgi praeitų metų čempionas Vilius Saneika. Nieko nėra. Gerai.